Nyaloke sigijimela emthambothini eMpumalanga. Babanjiwe basolwa labasolwa ngekubamba inkunzi Dokotela Esther Mahlangu. Kuva kabantu kaloku sichumana nesatheli yethu Thabo Mthweni. Thabo asikubekele sikwamukele Tindzabeni teSwati. Silotshise mntu siza kuwe bukhoma semthambothini eVeltefred engasekude nesiyabuswa. Sivakatshele nguNdunankulu weMpumalanga ozositshela ukuthi kuhle since kwaba nomuntu wangenela ugogo wamthathela isibhamu sakhe wathatha nemali engaziwa ukuthi okuyimalini khuyini amagadanga abathetheke ukuze kufike lesi sikhathi lesi. Ndunankulu kusichazele ukuthi solo isehlakalo esenzakala ukuze kufike lesikhathi lesi khuyini nikwenzileko mhlambe ukubopha abantu abathathela ugogo isibhamu sakhe nemali yakhe. Siyabonga umsakazi sibingelele nabalaleli emakhaya. Uzokhumbula ukuthi 2 weeks ago le accident yayenzakala lana kagogo siye safika sasho ke ukuthi sizosebenzisana neteam esithumele evele province yama experts amaphoyisa laba abazohlala kule case ba investigate baze bafinyelele kulaba abayenze lesimo esimasikisiki ngalendlela lena kugogo. Manje ke sizokureporta ke namhlanje njengoba sivakashelela ekhaya sivakashela ugogo size ngalendaba ukuthi sizoshoka ukuthi sisipho amaphoyisa sekayenzeni ukufikela manje. Sithanda ukureporta sireportela umphakathi wakithi ukuthi labantu abayenze lesihlakalo kugogo babanjiwe sikhuluma ngalomzuzu. Omunye simthole ngamasa lona obekathenge lesigidi sikagogo. Then ke samkatelela ukuthi akakhulume asikhombe lapha asithole khona. Uye wasikhomba washo ukuthi no usithenge kubani. Lo mkhanu siye samthola ke eMrLoss. Ngalomzuzu sikhuluma nje babanjiwe ngoba babo bazabe ba-appeara ecourt yakhona khona lana eDr JS Morocco kusasa ukuze lelona lecala likhona ukugwetshwa. And sijabule kakhulu singuhulumende ngalesehlakalo sokuthi amaphoyisa angenelele ahambe ngokusheshsha ukuthi bathole labantu. Nogogo naye sithe masimlethela lezi ndaba kwaba khona ukujabula emndenini nakuye ugogo ukuthi egcineni ijustice yenziwe. Uthi naye kusasa angathanda ukuthi aye laphana enkantolo uma bavela labasolwa ayobabona ngoba azange ambone lo msalwa munye uma ayenza lesehlakalo uzabahlanganisa amehlo naye for the very first time. Magama ka premier layo ngicabanga ukuthi azokujabulisa umphakathi wesiyabuswa ukuthi kukhona okwenzakalako solo ugogo bamthathela isibhamu sakhe nemali yakhe. Ngalokho sibele kuwe mntu we-studio. Sibonga kakhulu Thabo Mthweni lokho ngithabo Mthweni esibikela bukhoma emthambothini ngetakamuva ngelizabo lekuhlasela kogogo nositokana Dokotela Esther Mahlangu.